بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sura Al-A'la, Svevišnji. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog, slavi i uzvisuj ime gospodara svoga svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji određuje pa upućuje, i koji čini da rastinje iznikne, a potom čini da postane suho, potamnjelo. Mi ćemo te naučiti da učiš, pa ništa nećeš zaboraviti osim onoga što Allah hoće. On zaista zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite, i dostupnim ti učiniti ono što je lahko, pa ti opominji ako opomena bude koristila, opomenut će se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će je onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. Uspio je onaj koji se očisti i spomene ime gospodara svoga pa klanja. Ali vi više život dunjalučki volite, a ahiret je bolji i vječan je. To doista ima u listovima prvim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.